binge kana nini mbe wondo ya thi kana ndo nengane twa ndi no kala kala oketha akandikitwe pe imeka au nangi ona no mekwibanga mekeu isu ya thi shortcut itateja mwini mitoke madhara moka amwe niwethi umesha kingusu ndawa hii yuma talanza ya 50 ml kwa tunachoki nini isu ya si bombo 5 thi wathima mbinge akwata bombo ile kindu kingi cha kele niko na gutu amba kwithumisa ngusu kindu kingi cha kele ndawa ino ni nduime no tweka wibo yanite milisi 10 ndabanyisia sikiwe isu cia nite kuthinikia mathinasu na thi woka was overdose ni boka sa ingi kakokwata nai tandu banda wasiamba temwe twina ronzo muno thita wa strobin extra yukitaki kitawa mu ikwata amba nzumba dengumba miembe ba fixionde isu wona wa mi overdose banini no tukikiri mo cha ni 10 ml kwa 20 liters nisi ukaweza kwithia mimea kutuambia menenga stress na ve undu uto na ikiombi ukona wambia kwiyite amalama aku na kwibebesa mimea yako ko kana sa ingino kona wetha wabuwa mbemba etha we generator we kiambinge ukabuwa ikoma zi mbemba siku ikoma isikambe ikuya ko kubindukita kwananga munda mimea yako asante pe mumi baby utone kwenda onena na go Paul munuvi na Edwin nzoke maybe we mwe bantu one kwenda okunia simo okulie kulio kano kunenge o utao maybe no banenge namba ya simu namba yakwa ila simu utangosa ni 0713 496 104 0713 496 103 isundongo sasa sionde ila we kwenda kana we kwenda ngine kulio ndo anema wala bonde yabika asante nao yakwa ni 0702 915 500 0702 915 500 no yandika Paul Munuvi angekie asante nena tuiminia kelungu tuambilie wape nzoke ngalekoni ja utueleze balanda waito no kwatekana ba na muimi ya ilo lile chau ndino akwigida kana ndawo ila wakwata na ila wabo waniza kuma kampuni ni wangirike Africa Limited ndika kana pe imuse ba pe andu me na ifanya kana nimo angirike Africa Limited ilo lile chau kwigida kana an abo wanawe lajo ya kuma kampuni ni wangirike Africa Limited na ni wakwata kila chume kampuni no su na nakengwa ne mekola gewa uka ndo tumie no sisi ndeza kwa matoso kindu chambe ndatwambia no biashara usuya ayo kola na kana wakula nya ene original kana yo titi original kindu chambe ile twitha wa field kula kuonde ndawa sito si utewa nitukubika pala troko sport ndawa twa maneno kana ni okora kana ndawa eno ni ti tu lakini teto kwa sito yitu puni tubanda tukosa na mitalatalera yatie kimia tukamiatia ndawa sito si agrichem twasasia siendukani ila yiva kubinaku pala muhimu ya agrovet pala muhimu wenda udho wa mbeu pala wenda udho wa fertilizer wake pala wenda udho wa ndawa dawa situ si thewa dukani siote ila yiva kubinaku tamam asante tuangale kwa ndope Munuvi kulia ingi tina kwajaneza ndeto yaku iloto note bya muhimi na issue ya aimi kila maile kita malia tia ndino wa boy wanda wa sia Angirike Africa Limited okay kilando na utavya aimi maidi okusisia kana maidi wanda wasito no seo makasisi o lebo kilanda wasio ndawa sito sio ndesi dana lebo sito wasisia dani lanza nina kakuniko ka blue wasisia dani profen no media kakuniko ka yellow ko unda wasito si dana mark zito unique na muno na ni match ya even na uniform ya tatu atukete ukethia wasisia no kuona ndawe yumete Angirike lakini ukameshuka kana kuona ti Angirike no seo kuguna simu nundu nicho kitumito amunenga na mbesu withie wakuna ni watete ka wibalawo no ni ndikumando utango ni simu wangu ni ani wamana balani kana wakunia Edwin ni wamana balani uye kana ulaungi nikienda withie ni watete ka laisi na wamana kila wailo tumia na witumia ibinda nyiba na pia
etha ni kubulania indawa tikautabya undu wailo bulania nikenda ugakwata ngetha mailu ila ya elite. Yes, asante mwidikisia naindi tuimine ndeto yaku ya moja mundu yenzuke ndeto yakwa ya muthia kwa muimi kila ndo no mutabia nitwathimiwe na mbua tutumie mbua no tubailite tukwate ngetha nzeo tutumite ndawa cia Agrichem Africa Limited. ndeto yaku ya muthia mundu munubi na kwa ndeto ya muthia ni kwasia ati akamba maasya vai utoa indi ndikuthuthia mukamba wi balawe kana mwemi wi balawe isi Agrichem ndawa etha ni midudu sio yonthe ngina ila utene etha ni mowa isiya kana ikabosia ona uwawula utagwene ko twithige iba na mwitho wa ndawa cia Agrichem nunu ni ndawa nzeo na citikilite ndini wotho cia wa ndawa. Yes, no matongele namba yaku ya simu na indi zukitwe namba yaku ya simu. Namba yako ya simu na isi ni 0702 915 500 kana noti muonza noti ile kenda imwe itano noti ni Paul Munubi Agrichem. Asante. Ngaliko ni yako nzoke namba ya simu. Nayo namba yakwa nzoke ni 0713 496 103 0713 496 103. Asante. Na ndi tuyase mubea ndo wa studio situ idema Adian FM na kuendea na kudhuthia muhimi na kumwelezea na wida waide utumia na munusa Agrichem Africa Limited na ine mbaka watu wetengi na bombo wa PB wila mailo utumia nikenoke thia nuto no buba ngombe cia kuoka buba indi mimea yaku nikwetha mbewa buba watumia bombo yuindi ina we indi itumekambi